Liječenje prostora, takozvana litopunktura, je projekat koji podrazumijeva da umjetnička skulptura ne mora nužno da se nalazi na reprezentativnoj lokaciji, već da su skulpture smještene na prostoru nekadašnjih deponija također nešto što šalje snažnu poruku svima onima koji je žele prepoznati. Ja sam napisao i smislio taj društveni, to jest umetnički angažman u prostoru, da očistimo određene deponije i da na njima postavimo skulpture. Da vidimo kako će to da deluje na kraju, kako će to ljudi doživljavati. Taj projekat ćemo pratiti naredne 3 godine. Skulpture su biomorfne forme, predstavljaju neki početni razvoj, klijanje ili neki prvi razvoj kosti. Asocijacije su na rast i na vegetaciju, tako da im je šuma idealna pozadina. Cilj projekta je da se stvaranje divljih deponija spreči postavljanjem umjetničke skulpture i uređenjem zelene površine, kažu iz Gradske uprave Banja Luka, koja je u potpunosti podržala Mikulićevu ideju. Grad Banja Luka već ima dugi niz godina problem sa divljim deponijama, neodgovorni pojedinci ruše izgled grada i prirode i bilo je načina na koji se Gradska uprava borila protiv toga, postavljene su i kamere, čišćene su te deponije, ali jako se teško riješiti te ružne navike, tako da smo mi po uzoru na mnoge svjetske gradove koji se nekim alternativnim metodama, da kažem, ili nekim lijepim akcijama bore protiv toga. Neki gradovi su sadili cvijeće na tim mjestima, stavljali neke likovne radove, neke skulpture, tako se Banja Luka odlučila za jedan projekat koji se zove Liječenje prostora i nekako smo vođeni tim da će građani kada vide neku umjetničku djelo manje bacati smeće na ta mjesta. Idejni projekat Liječenje prostora finansijski je podržala fondacija Friedrich Ebert.